bellach, mae yna gaffis newydd wedi agor ym mhob ysbyty o fewn Hywel dda, gan gynnwys yr un yn Llwynhelyg. Buodd y tîm Cymraeg yn cydweithio gyda Compass mwyn sicrhau bod y Costa yma yn Llwynhelyg gyda dewisiadau dwyieithog. Simon ydw i. I am the regional manager for Compass Healthcare Retail. I currently look after 20 units across Southwest and the Wales. At Compass, our main priority is to provide the best services we can for the staff, patients, visitors across all our hospitals, and having the Welsh menu boards enhances the service we provide, in my opinion. We've worked closely with the Health Board, Costa Coffee and the Compass Healthcare Retail team to implement the changes, and on reflection for me it's been a great success which I've been very proud to be part of. Da iawn. Oedd y broses yn un hir ar y dechrau wrth drafod a sôn wrth y cwmni sydd yn gwmni rhyngwladol bod y Gymraeg yn bwysig iawn yma yn Llwynhelyg ac ar draws y Bwrdd Iechyd. O'r cychwyn cyntaf ro'n nhw'n hapus iawn i gynnwys y Gymraeg ac roedd hynny yn rhywbeth mawr i ni fel Bwrdd Iechyd bod ni wedi sicrhau bod y Costas cyntaf yng Nghymru i gael byrddau dwyieithog yma yn Hywel dda ac yn Llwynhelyg ac orodd yr un cyntaf yma rhyw 2 flynedd nôl bellach. I'm Joe T, Deputy Chief Executive for Hywel Health Board. As we have a third-party supplier providing our Costa coffee outlet at Llwynhelyg Hospital, it was really important that we created a bilingual menu for all of our patients and their families to be able to access the refreshments that they need using bilingual menus. It was also important for the shops themselves to have a real bilingual atmosphere within those shops, which is really important to us. What this also shows is that if a third party like Costa Coffee and a national company can do this, then it shows that anybody in Wales can achieve that, and it's also fantastic for us at Llwynhelyg Hospital to be leading the way in this across Wales. I suppose the last thing to say is that for patients and families accessing services at Llwynhelyg, it's really important to us that all aspects of the hospital can cater for people in their first language if that's what you want, and we're very proud of that and very proud of the care that we provide across all of our wards in both Welsh and English. Unwaith i'r caffis agor, buon ni fel tîm Cymraeg yn ymweld â phob caffi i sicrhau bod yna nwyddau iaith gwaith ar gael i staff sy'n siarad Cymraeg neu dysgwyr, ond hefyd bod nhw'n ymwybodol bod yna fyrddau Cymraeg yn mynd i fod a bod nhw'n gallu gweud y pethau bychan mwyn cyfarch pobl sy'n dod i ymweld â'r caffi. Y rhan fwyaf o'n waith i o ddydd i ddydd yn y Bwrdd Iechyd yw cyfieithu deunydd trwm a difrifol fel dogfennau clinigol. Felly mae'n hyfryd cael cyfieithu bwydlenni a ffosteri a arwyddion Costa, achos mae'n gofyn i fi i ddefnyddio bach o ddychymyg a bod yn greadigol. Ni'n gweithio'n uniongyrchol a thîm dylunio Costa, sy'n dda o beth achos fel ni gallwn ni weld sut mae'r geiriad Cymraeg yn gweithio o fewn dyluniad Costa. A mae'n hyfryd gweld bod cleifion a staff yn ysbyty ni yn gwrthorogi'r awyrgylch ddwyieithog ni'n creu yn Costa. Okay, my name is Bethany Hudson. I'm the store manager here in Llwynhelyg Hospital in Pembrokeshire. We've had really great feedback from the Welsh boards that have gone up. It gives a real personal touch and reminds everyone here that everyone works here is local, we're all from the local community, and I think it's quite easy to forget in Costa and other big stores like that we are in Wales and we're proud to be Welsh and stuff like that, and you know, be a really big part of the culture really. Rydyn ni hefyd fel tîm Cymraeg wedi bod yn cydweithio'n agos gyda rheolwyr ym mhob safle mwyn sicrhau os bod staff newydd neu cyfleoedd newydd yn dod o fewn y tîm eu bod nhw'n ystyried sgiliau iaith fel sgil ychwanegol i'r rheini sydd yn triol am y swyddi. Ni'n falch o gyhoeddi bod y rheolwr nesaf sy'n dod yma i Llwynhelyg yn mynd i fod yn rugil yn y Gymraeg. Felly gobeithio'n fawr bydd hynny'n gam nesaf tuag at y dyfodol, bydd mwy o siaradwyr Cymraeg yn dod i weithio yma yn Costa.